The Millennium Assembly Youth Congress had organized a meeting at the Sangmen Football Ground in Upper Shillong on the 7th of May 2022. The MDC of Millennium, Ronnie V. Lingdo, had graced the occasion as chief guest, while others present were members of the Millennium Youth Congress, members of the Meghalaya Pradesh Youth Congress that included EC members Peterson Rapsang, Banphira Basayaumoy, Working President Yateilang Thaumoy, General Secretary East Khasi District Youth Congress Freddy Starthaba and others. The meeting was held to encourage the youth into taking part in politics and to inspire them to speak on issues that are threatening the identity and culture of the indigenous people of Meghalaya, especially on the shortcomings of the MDA government in safeguarding the welfare and well-being of the masses. Issues on border dispute settlement between the governments of Meghalaya and Assam, the Harijan colony uproar, the illegal mining and corruption taking place in the state, especially amongst leaders of the government, the mandatory inclusion of Hindi language in all schools across the state of Meghalaya were some of the issues discussed during the meeting. The members of the Youth Congress also spoke on the inability of their local MLA, Hamletson Dorling, to address concerns of the people as he had done in the past while as a student leader. Suaban wan kala lockdown kadang poy tang nyu po tingka ni kapta terter ta kapon pasan tingka kanang kiu sinang kiu andai kamla ban adjust kamla ban yarap lem ki jing ya ki bubun bat ka biadai pat bat ka kabam ka diru kalong ka ba ta ba menta ki baduk ki suthuk ba sipo apo tingka kalong ka ba kordor haki kumbang yo i kata de kamtam e menta sinong kendong pi yo i kum ki jing trei sispa sni mo baong mentala tu arjar kat kendai terter hadu ni snem hanu ka singi ka menta ka bai material ka sarkar khampat panlaj hadu menta tisbun kidan giru kisnong giba lapen sange ano ki jing tre cokar namar ba mdonong la ban kersan ya ka bai material hoat ki kinong bala ki yo ka pisah ka bagi bakersan ka material pat ki yo ka pisah de nangkaliang jungi ui ki jing ko sibun bat kham tam ka biade bat kini ka border issue mo MOU tu ni ui bagi UDP, PDF, SPDP, jadon bentalang bensoi itu, dia kalong ke ke ba bean, bat kalong ke ke ba sengsi ba, kejela jungi menta ki bobon ki duk no eksik sedio, kilek no sport, kila hab lit song senong no sport asam ki eksik sedio kila duk no, kalong ke jingdu ke bakrau, ya kari jungi yang ni, wala kalong kari ke badang rit, regi lanang satu susu cekak, dia regi sengsi bat ba, hapo ka jingelam cung sarkar MDA ikum melak ban le ai kene ki biasa nak tilang turu bobon dia sengap jarjan bun ba ki ko bedai bat ka jing trikam jung sarkar MDA kada ki kalong ba ke bedai bat ke jing syakset yap di ceres tarfir untuk ngi ke jing kadai na ke jing yal don kinong yalam ki ba bakla kani ke sensar ke kada de ngi bun ba ki jing ko kham tam kani ka Harijan koloni mo iyo bagi minister tu kinong mi khmat jungi apo media ki bersen kum ki khla kum ki sing haikat bahapo assembly pat ki mnot ban keren ni kani te ngam mangane mo phiru ban keren apo media te suki ban bersen ni no hanai ka ba assembly kan ban keren belai assembly ki mnot ban keren ni kani bro saus nem ki sngap jarjan la jan ke election pade ia penmi ba o ngila le kumta ba perstun idang ong baswa ka bai election man kani idang ong sau potli kilong ye ngila penmi kila mi no na po Harijan koloni andai kum bakalong katuhi kada kolong tang menta ke isu election ha teng ya charum senengi i ba ka jinglong jingman jong sarkar ka su pretend ya la ka jong ka kabinet ya ka ka ba kira maki andai ka bangi isha sabapao kolong ba pi lang ba ki media ki kat khobor ba bon rukam ba ni ba bon sen ba kine ki trok doyong ki kala ba bon ti ni ba khamtam kine kilan jongi singne ki bangi ba babon hi ki kali doyong ki babon kala ki kala surok bat ni ba ki mi doyong ndai ba mi do we tapi ba ka sarkar ka persang te yang ki pat ba komno ban sutelep te hanrengi haswa ka election arjar ka prangi sngo komen sngo yo mensim ba
ki nong mi khmat ki nong yalam jong kari ba kejat benre ki wan singi rengkat ki kendon ba ka jinglong jingman jong ka sarkar uput usam kanang ka stat kayo ka kot ka la hiar habubun kileng handai kambangi I mata pa ka jinglong jong ka sarkar kala long ban double yaki ke borkhot tengah snow bangi kum ki samla ni mi sakmat ban dawa sarkar ba ka ba kale kadai ban pelong bat kum ka jinglong jingman ka ba pensisya singi pat ba om dai ban suthok syukur kumbangi I haleng ba kubor kini kima ba kanek sarkar teng kam dai su tang ba su yada yaki ban sulong pendan burom nak ta ka jingalam jongki hak sapok sarkar ndangi I ba kalong ru ka jing leksi leksang haba hadu ba ki babun kisnong kitau tang banwa jaga jaga the nyutro ki hapersang na kalanti ban khang snong khang lat ya kamai kaji ban persa sarkar ban yo ya kajaka ban letbu ya kinyut kinya ki ba penong leksi penong isi ya kamarang handai kat baya ka habeng kita borok ba kadon ru ka jing leksang ba kane ka jing yosoi jong ka MOU ka ba habeng jong ka jing tip sarkar ba kila persang ban wanra ya ta ka give antik polisi ya habeng ki arteli ki sor ki jela handai kat bungi I mata ba ka give antik polisi kamdon I ba kadon ta ka give polisi tengi dawanak sarkar ba kan mi sakmat man pensya ba ya kane ka give antik polisi kum nong mi khmat jungi nang niru umta mo kalau ngebas kusi ba hoi di beladon benta haki seng balang kata kadi ke ba sibun nak lek ki ba mensuai bi la contribute ru hari menta pada balai kin ke penlong I bin daladon haka larung kata ka jeli jongka sencar khadar la long kum uwi menteri ru ka I penban kumba I kumba iting yu konrak sang ma ban keren I kumba imnut ban keren hapo media hawa ikren hari dai ba hapo yang dorbaru ka ngingi jet ya pinang ne ba pin keren pin ai dai tang ba pin mi khamat tang ni ka than jungi tang constituency jungi dai kum ba pilong bo sekata kan nam ta kari ba ka jat ban riu dai ban keren ban yang ba ya ka jing sya nom khi se balai ban chap tieng hapa pi keren jing syam tu dai ban chap tieng te ka ba pelong ta ti itu ba ka tron kan mdon su kita ki ladu mo ya ka jinglong terai te kum ba syong ka ktin hi ka bolong ka ba ima pada babun kinong yalam jungi ta kilong kum ta ka ktin ka ong ba when you lose your originality, you lose your vein. Ladang hidup no, yang jenglong terai, hidup no cit senam. Ti katahi kebapin imah, nang ni syahmat tip kai kabanja, dak balong kumni tidak kipat bak kim kendit menriu, ban penkala kajing kala kasedang nang anak pi. Speaking on the language policy, one of the leaders of the Meghalaya Pradesh Congress, Lakhantiu Soklet, said that the central government's order on making Hindi a compulsory subject in schools of the Northeast is going against the language policy of 1968. Yang ban keren sepang kajing persya ban penbor yang ban pule ka ketian Hindi haskul ne ban keren haka imelak salam ka language policy jong India 1968 ka kena sepa pendukra kamong ba ka Hindi ka national language kadang ka free language policy la ban pule ka English ka Hindi haki school government ne ki ba ki government but ki regional languages ki ketian na jong kementa tadas penbor yang ban keren Hindi kanjai yang ijak benrut pat kadang ikran Hindi kadustar jongi kasaja kasayap telada kayap kaktian kejat bener kanca gi bijak bener butang sitro telada kiwe ki mantap telur saja no ginja ka hok long try ginja ka culture ya kata ka bangi ai ke kajat cek keme duan telup de way lemba ke jengwan kane kaktian Hindi kadi tang lingua franca ngadi ka way ka play ka linguistic subject kadi tang lingua franca kamdon kami bangin nang ban puli ban tho hal kinang ban kran kemat biang ama ke India kadi ka multilingual nation kemat parok hak kitian kidan unity and with diversity mendai bangin kran tang ka kitian ibuan kejak kitian ibuan kejak benriau ngiat lilang kawai kam syumut bangin don ra kawai ka kitian maladawan ka da kawai ka kitian kajik penyap tham bukan buan hakajaka bubun ki Hindi speakers kinong kran jeng Hindi ya ubam kran kin show ki penyap dengan jaiu ihap ban buri ana ami kejing long khasi tumi dapai kat kata kaput ihap keren dak Hindi balai pan penek besai lade dai lada kayap ka ketian kamat nging la aja buat hapot chpong senam ki khana khasi tumi ke bedang red kamtam kinum nang syuk kran khasi